Adom TV Badwam na Ocean Media Fia Amankwa Tamaklo Nenso Nyamia Adom Executive Prostate Cancer and Center for Abekarians Ewaha. Edino ena ebia asasa nanso nuo no a wonimu dada se Ghana bam ne de egusua ewoso nti omo a oka Ghana bam na ese Executive Prostate Center for na abahamema munyamfo mmakwa aba na bia bokode mo e fedodo mo e sepa mo ana de mahu se Ghana bam no sa oboro na nkasa simfimfin yesa mode aba I think Thursday na Friday my sister na chi pe bi na mo ketwa bi wo ye kura che mi twi ho ade chen ye say ade na ade twi me na me te da so hyehye sa say ebo ti ga mi shamo ye nim komo medical de Ghana bam ya hyem yi de na ja o me ya te Ghana bam bi en ne de kan wate baton hye de hunu na djuma e ya nkasa ye ti all right e be da ti for na hwefo nyina ase say da ma say ye di ndro ne ba market no so no Ghana fo mo je tu mu na yegusu de ebo adwuma ebo amapomudin bibia de eye fine yesana ye kan introduce ye no Executive Prostate Center ene hospital facility no but ya na Ghana Health Therapeutics ye di ndro bebe eba market no so from Ghana Balm to Ghana Man say 500 Prostate Joy crypto 400 nyina amadia tum no ye na di benedwa so and before se beko clinic ne so no ye be say ye ne Ghana Balm no ye ne mudi nkomo fa won kakra ese Ghana Balm we a authentic balm pa a deep heat balm because a deep heat balm o de sra a bo heat ano ye shikakra ano na ye hye no enye se bia etimodin bi na ye be se ye hye keke e wo medicinal purpose so de sra ba bia wo say first no but say heat aye de abada site around the astra no the next thing so bo say why de aye kokko na aye no a pool of blood and as moja na aye de atwe de abegina ho moja isusu na ede nkun no ebe di nipadua ni mayeden afusane nti eba ho saa na se udompe na ye oya na se nkun na timi ko udompe ni ma na di pain na eden afi ho ama se wuntini mu na o se ekọ na wo nerves problem bi aba ho a etimi ede ekọ ho na solve sa problem ni eden ama ti heat na ebo no e wo medicinal purpose Ghana Balm ye kita me ye the plants 5 nkwa na produce this Ghana Balm ena yam keke ne gu ointment base mu ne de ba bon ti da bi making sure say active constituent nyina ne esa kan ena ye de Ghana Balm ye plants no ebi ye Eugenia caryophyllita ebi ye Xanthoxylloides ye wo Mentha pipirata any other ones nyina ye de eka ho ena de ye this Ghana Balm ye Ghana for use no e de strastra but enye eno nko ena ye the purpose FDA approve Ghana Balm you say obetima use for topical use as all this strastra but most importantly no Ghana for using bebre no a steam inhalation because a steam inhalation twi kasa me kasa we the oop no bibi kasa oop no so when your bucket ebia half of water you so near the air she ehuru no na what teaspoon and as I take it no mienu eden atum na wapekuntu anasa ntuma bi akata wo ho na woman tutu no ebo na ewura o sinuses eya wuminim ewura wo sum ewura wo num na ekọ na ebo adwuma ma no e dey no steam inhalation obebi bi say na nti na obeye this steam inhalation e was so many beneficial importance and the money pedua no ebi ye den so what yare eye headache e say Ghana up and down obetwa obi bag mu na painkiller egwom adoso painkillers no have so many things when you pedua no o kidneys o liver yese wo headache ti Ghana Balm yibitu so hjem na punu anajo koda wa obemusa de beche no wo headache problem nya ede every one mouth wo chest congestion de bia wo de oboso de bia wo ti ahoro de bia oboso untimi enhumi ye ni na no unya Ghana Balm yi na se ustimi heli anase wo puna ebeyi sa how ni nya ede every one mouth obu a wanya stroke or recover or ye physio ye system inhale anase punu Ghana Balm yi ekoti no ekọ adwene ma ebe bie blood vessels ne mu ebe kenya ntini no ama moja dia fusani up and down ama stroke no bo se na bo se onsa na on tifanye bibi na na tifanye bibi no ni nyina chenyi se ye de eba ho enti steam inhale Ghana Balm yi wonya stroke na se wo ye fisu a fa we eka fisu no ye de eho Ghana Balm ye nya no nko a obu a sebe o asthma wa treat ya enko upunu Ghana Balm ya ebe boa pa ti Ghana Balm na enye topical use nko a wo de stand ma we nyina na obu ani de mpo ye insomnia ana se twie ka se ontimi nda
untimi nda wa ya so ko tadro bi wa bonte na wanom na odi ada emmoa e wo side effects bebre ebedu baabi mpo no sia do ni nu a untimi nye de enna yes steam inhale Ghana balm upunu pebo so benya sam calming effect bi wa wo se wo da ade achi am bo upunu po nya ne wa wo be late aide untimi nko adwuma ti Ghana balm yi enye topical use nko a mema doctor nya ko ato topical no so but steam inhalation no punu na edi punu no Ghana for no I and the use no yes mo mpunu na mo abehu se changes na ebeba no wo abehu se nya de keto akra ti doctor ti obeto topical use ne so amaye Doctor ni yenti o na ye me no ma you should be denti no se se o ba bi eyo ya se sisie no o se de ba bi eyo ya bia no o mfa ntwi o de sra so na o de waja no wada bosh ano de eyehye nye se eyehye na bo na ade be chen so o se ba bi kro na o de ye no o se pin no aba fom tie ho de Ghana bam me de yes ne kitwe da so esti ho te se ne no mam kese preko na se wi ti doctor yenti we yo dia esa de wo Ghana bam yi hu ne say eye anti inflammatory prof kase ni na de e ba che ne say bibi ahono e wo honam ba bia o de Ghana bam yi esra ho a enche na asa about normal size afen so no esa ye very antimicrobial it is a skin rashes yam enantema pro any type of skin rashes bia we experience bia no unya Ghana bam now the strastra honom 2 to 3 days pe ebe clear e dey fi e dey amount omo a omo no aduane chefs cooks ni ade a bia nso she kakra ana heat kakra ebe ball no pompunya ne sa ne ma ni na no unya Ghana bam now the strastra so a enche na sa kroni na ewu afen so no omo battle wound ache say ye surgical wound o say ye chronic wound o nini na no say wonya Ghana bam yibi na wo pe gauze na say wote kakra e de sra gauze nim e de na we wo de totototo ekro ne so a enche mritie mu pe e be ma kro ne wu if you say more na wo de sa bam sronkun e de totototo so no ye fra bibi fibronecrosis ebe take place nini na no ene say twi moja ene niama ewo wo moja ni ma e makro wu ntem no twi ni na aba sa site honom se ne wo kro no ebe boa na wu ntem afi so utie yen wo ye baba ana hair stylist nini na no uhia Ghana bam yibi ye nuanom ma eho a which is dandruff no se o de Ghana bam ne sasa otiase ansa na unwi no obakọbọ a ebe bo pa ebe promote hair growth nso e ma unwi no efu kama aye shiny and black it no se u use edro Ghana bam yi for your scalp which is your hair any idea unya sa problems bit say ehwo a sa kind of rashes bi ababegu kon echi ni ade na Ghana bam yi ebe bo na yi sa how ni na e dey for the amount afen so ye maamenom ye papanom omom ye adwumaden mason carpenters drivers muhia Ghana bam ye bi pen bia sa pen bia wo experience bia no unya edro we na se o de srasra sa site onoma enche na eyi sa pains na o feel ni na e de efi ho e de amount eti obia ehwehwe Ghana bam yi ekira kwan se ukotodwe na ye o ya srasra ehonom anopa ne enwumre ebeboa na apuli anti-inflammatory any pain mediating factors ni na ewo homogeneum no aba ukotodwe ne o site na ye o ya ni na e de amount ama pain na wo feeling enche na eyi efi ho e de amount nti ye pebi ebenya bu na fa contact emre na so okay before say the number ne betudwa no ye be say ka say executive prostate center so no any hospital no ai de bedwa so Ghana for use ndro no omo demand say be bie hospital ai de amom but ye bie ultramodern hospital nti yare bia wa battle our hospitals bebre unya ho solution no executive prostate center enye prostate nkwa na ehwe ho edi na da so ehwe prostate because you are a specialist in it but ehwe yare bia so count diabetes hypertension erectile dysfunction yare bia no fa be yaso ho labs na ewo ho scan na ewo ho technicians omo ho ni na qualified say be hwe and executive no so no enye sika ye gi wo ho executive services na ye de ma ye patient bia enfa ho ne class abeba ho no say be hwe pepepe no enu ti afa ye executive no the executive prostate center no fa yare ne bra ho ne solve ma wo hwe ya chi akwan ya ye wo Medina Atraco down usane kakra bia obohu say your Pilma hotel bi or left side ho na ya share ne ede ewo
hwehwe ye na bra ho na ye re bia no na man diska ho ska bia wo ho bia no fa bra ye be hwe wo ye number said ye adwuma no so no eye 2 first one no eye 0244 727028 0244 727028 and eye 0537 266 300 0537 266 300 hwe cha kwan na yen solve problem bia nya the amount that was say papa ye bompa ye said ascendance ye besan ahia ene prostate executive prostate center penifoni nkomo Ghana bam okopo de na fatwi ba bia ye ya code hawa ye ohia no so hie ese wo hye mu punu ho be ye na hwene mu nyina bie kama beda kama nso ntikopɔ de sisi a me no wo awie enkasa fabrics me don mo se papa ope fabric bia so occasion bia no a enkasa fabrics ubenya bie ewo ho hwehwe wo mo ewo Accra omo ene Methodist bookshop no ene hwe ni mo wo mo shop number no eye C403 and after 0243 422591 0243 422591 and 0276 709070 0246 709070 ko Facebook eye enkasa fabric ubenya won Instagram ye enkasa.fabrics ehonyina so ubenya won mambo ma ye ready nemo mame fa birthday celebrant yi entoso ene ye fie ha enkasa ya enkasa ye nua bema obidum bie kwaku adukume ene eye na woda nti happy birthday enko emma Ernest Adukume aka obidum bie kwaku Adukume Rahel wadaroma oba pafato soe why na ye celebrate yenua bema ye obidum bie kwaku Adukume happy birthday nti team ni nyina na ye wish you happy birthday se nyame hiraw nyame nye okese kosi se obeye kese pa bema na sidie we mfa wanum eni fita no ba biado na besie bia no enye hira onhira wadwuma mu onhira wadifrem ene wafie bemo menes ba ko pe boga 1 Mrs. Sarah Sewa Major ene ewa woda happy birthday enkoma Mrs. Sarah Sewa Major nyame hira nyame nye okese kosi se obeye kese pa sanso na happy birthday so nkoma Abigail opoku adjuman a wo ye adwuma ewo Trillion Industry Company Limited eye Kumase we free umame afiam ponsa or Sokoban Wood Village and always show happy birthday nyame hiraw nyame nye okese kosi se obeye kese pa when so from Abna Pokua ho kwama Hajia Magi oton cement the cement shop ni the Safe Cash Limited or Pure Water last stop happy birthday Hajia Magi nyame hiraw nyame nye okese from ma ene abusua ni nyina se alankoso a ehu mobomma nkwatenten ahomodin wom happy birthday so nkoma Becky oye adwuma ewo Coco Board nkoko nyame hiraw nyame nye okese kosi se obeye kese pa Mr. Entry Derek aka Zakaroman owo Osu happy birthday enkoma nyame hiraw onye okese kosi se obeye kese midin de afia amankwa tamaklo mekwe mambo atima ye ready oni ACP Kofi Sapon so awate no nyum foforo na aba no enmunyam enyum na de papa nti wo mo ewo cafe ba no a eye interview we hwe so obetie bi kedase